Arta jum hekpen init Karbi nim so piapan kachong thui pen ge kat ponlin ji apan ka buri pu abang phu rod arideng kaching nang. The third government model college along Ru Bonglong Terang Amen pen library lapen information center kang pupon. Chithi ni pa encorainer Cape Arni Nizang Karbi along Hironi police station ke parlopont philang piarong along pent inut Bengali inut Karbi ni arta ki jum he Karbi nim so pia phans chong thui chobai lapen lam thu lam dok chobai pon siki kat ponlin ji gabori pona bang pu police arideng kaching nang. तो नीचे कोई ऐसे ना बाबे समय पला लुए आइसु मैं आइसु कामाका घरत कामाका जे बियारी कामाका से जंगा जे गामल दुकान से बियारी ता घरत आइसु उसाल बोलो ते हे घरत नाही ते इफाले मैं आइसु एकिनि गाजुडी जाम घरत पानी खाइसु यो तो मुख उल्टा उल्टा भाबी আমার তো তারা তো কেনে দেখা পালে প্রথমতে কেনে কেনে চিনি পাইছো ये तो मां सब्जी बेचे तो बार बुधवार ভাল পা বলে আগর পুরা সবজি আছে পুরা তার মা মন সব ভাই তোমার নাম কি চন্দন রায় হ্যাঁ চন্দন রায় উঠা কি নাম চন্দন রায় ঘর কর এই যে মিঠাই বাজারের লগে হ্যাঁ মিঠাই বাজারের লগে কার উসরা মিঠাই বাজার তোমার আসল ঘর কোন আসল লঙ্কা 5 নম্বর ওয়ার্ড ইয়াত কোন আছে Labangso Karbi nim so pia phan karju patir tok ahut ke than pon ateng ke jengkhapen ke helo kilometer kep an bagduchi torti apam asor pusi chithan pon lapen lapuna labangso nim so pi pen karju patir tok hut ke than ateng ke lu to jang te alang litum fun pen ke chingki penang an arji dinglo lapen alang litum ning stok chhang lo la chinon puthot la samang so bengali long ke kadun chi aphan si alang litum nang barlo pusi chithan pon thu Wafins tami adungorai ke du teknolong arat atum pen masap su ke prekdek ajok si alang litum karju petir tok asai deng dunsi labang so bengali phant lang asap su ke chekeng kedet ajok alang litum pulis aphan hang si puthot raikom saki atum adiman pali dunsi banghi phan stami raikom saki atum pen pare deng ponsi nonamat ke alang litum adeng tibi pon koklo News report Babu Tiron Jengkha Karbi Longri Abirta Masa anda yang tujuh teklong ke? Jengkha bujang lo uji tong lo ke dah goodbye ni pun mana jingki Nalo ke dalam juga yang tu? longka Ikam lo? gidun lah pada Nang pinang podom cini mah? Nang pomen ke sana? Abraham Rumpi Nang sarpi men ke? di bari telon pi Nang rong ke? tote pa Bangso also maratuma bangke la bahini inur bange karbipi la pening nur bangke bangak hei ama sini litum da nili he matheng no long dukan do la so dukanang theng no long pu bogri hata road pen si bahini bang chom chom man lang dun no daklo ama si arju pen ama si arlo so bange nang che thaklo nitu mining che dok mining che hang pu asi arong men arjulo torte apam kusinang than lo bin so phan bange jengkha si kameklem hem binong bange longka pusinang than amasi alang litum bang phan bangke arju peme lo arlo so bang cherai pik pin so bangke ni phane la so si nang bondai lok si nang kipu walam si pu amala dak cheton tedet amasini litum hang dun chek lo amala si non dokawera tum bangka arju bom lang pen aringa huta peso pon lo penan ke setameneli dak nili ro bangke lason mo e prang jong si sona ka heno
ke thegon long bro tani tum ta lang dun ding de la pen non bang ke सरकार ron pen pang chapanang pusi nili tu bang ke non dak helangti berong rong asar malo nili la si thana inform pia lo masi thana sorsinon ponik po lan cholo arta nang che thana bang ke along so bang ke ningkan kre narkep pusi nang je than sitame ahok pet hala so di penene lahai ta hang lo lahai ta we pinso apanda arjulo lata awe pusi je than nang piso doluma puta pinso bada arjulo lata ne piso welang pusi je than sita ahok lo ne li lahai bang chini dunde dak theglok sinili tumne bun cheglo lan cholo mana la bangso au sopi nang li hempe kaju ko Sini nih alam bangke ini bojar ani mati ama toda pai tumpen bojar dun lo ama bojar dun de pen ne bang ta hem dam phit lo la tumpan hormut hon de pen hedi ne hem dam phit lo adak pen bang de baro 1 baji dolo ne bang thu bojar ha ngela suhut hala ko ngera ki bi du mati la phanda wan de la ma la so phi ge na lo ni supi phansi ri lo ha rani pha ko na lo dam ji dak bojar si du walam ha lan cho kona rong lo tote pa Nang supi kon ba arta do. arta bang ni puthik thi apai bang si puthi nang li tum la bangso su pamun itu marjulo apang si anenga chedok lason do ho lasen nang li tum apang chini nde magalam chini dundi bang ko pi pi lo ne bang phun pen si chingki mathe tum ke phun ave de mani phun pen chingki dun ma mi la hai bang chini dundi lan cho Nang supi akling singum. akleng si bang lo Ya supi lo ni ke. rani ani rupila rong pi Nang kasar bae ke. kalang ছোৱালীজনী কাৰ্বি ছোৱালী আৰু ল'ৰাজন বেংগলী ল'ৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমাক ফেলাংটিৰ পৰা ৰাইজে গতাই দিছে যেহেতু সমগ্ৰ অসমত সপাধৰণ কথালৈ মানে বহুত সৃষ্টি হৈছে এই কথা আপুনি কি ক'ব কিন্তু সোপাধৰাটো উৰা বাতৰি বুলি মই গম পাইছোঁ মানে আজি সপাধৰা বুলিতো নহয় সোপাধৰা বুলি তেওঁলোকক ধৰিছে কিন্তু ছোৱালীজনীৰ পৰা জনা মতেতো তেওঁলোকে দুজনে ভাল পাই পলাই গৈছিলে বয়স কিমান মান হ'ব ছোৱালীজনীৰ বয়স হৈছে 18 বছৰ আৰু ল'ৰাজনৰ বয়স হৈছে 25 বছৰ Chichiri pa engkore narkep ar ni Durbaguri MSc Consensi Parlopon angkang Daithor Government Model College along Ru Bonglong Terang Amenpen Library Lapen Information Center EM Research Stock Yari Dengpen kang pupon Labangso Library kang pupon ahut EM Research Stock BVDC Chairman Sarkoy Rong Pardolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang LSAB Chairman Jameson Terang Daithor Town Committee Award Commissioner Kache Singh Narpi Principal Dipok Bora lapen teaching staff atum chetong dun Ru Bonglong Terang amen pen library kang pupon ke mesen alam lo lapen ke Daithor Government Model College Principal Dipok Bora phanta EM Research Stock pipet ka churu pajir pon Ru Bonglong Terang e kitab kitoka pon ke Rup ka sent Sir Hong Thom Aron Eng lahai a kitab sitame tok pon long lo lapen ke Complex ateng pen le langdam pulutang te ketang te ulang sitame minister singki chithan ponsi tangji phanta alang lipen ningje pontu lapen ke grade 3 grade 4 boring ang hoil ke dalam council apen si appointment GP ponlongji lapen student atum pen sami difu government college alang on dun jok plot siladak Daithor Government Model College along an Charlie ponlong poputa ningje pontu news report Mirsin Tokbi Kohora Karbi Longri Abirta Ru Bonglong Terang amen pen library lapen information center nang kangpu ngasu kangpu long itum Dipok Bora principal alang li kecepaduk pen ajo kadok awe lapen itum Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma ka fanroji lapen education minister non Dr. Renos Pigu fanro nangji lapen itum CM Dr. Tuliram Ronghang ang to initiative PM pen kadok awe pensin itum dak Daithor long degree model college Din Dayal Padya men pen so college ki bilong itum dak Daithor long miu hangjang la pen complex lang dam lo tangte overall ki tangti dulang la hai kadok awe sami itum minister sardumen chingki chingwai pen prabjin pen ke patangi fasin itum tempo la pen student atum dak dulo pen kaporki fan dak itum tebok tirai Difu Golf College dun ai tan nang nil nong idak Daithor degree model college long masidolo
te bokhet pen itum dak college lo na si mission pen se itum dak long po churu lo third grade fourth grade lahai apo sa bangke itum autonomous council pen the proposal already sent from the Kota Bekori polon itum council pen mulang pon po